درد من هیب حزارا بانگا من جرای دارا نه لیستو کنه یارا ورم ببین یک بس ببین یک درد من شبا و خوش دما و خوش چاقا و خوش سلام ریز و حرمتون هر بشین هر دم دلخوش و بختوار بن همی دار منه باش و هاو بدن جی باش ببن او کدر کدر جهانی تجی ریز سلام حرمت و و قدری زانا سپاسدار وانم کم ما بتنه نایلن و قهرامت دکشینن یعنی بفکر انسانک هر روزه دو جاره در که همبر مره و ساعت داشی همبر مره به باورک مره بجی عاجز بلو لی از گلک دلخوش و بختوارم گو هجمه عاجز نابن اوی مسئله دنه کامپا مخبره سلام برز حرمت خوش کامپا مخبره دشینم و جوان ولات پروره کردستانی دشینم او کسی در برخوادانا کردستان ده در جنگ و شر و سرهلدانا کردستان ده او کسی که شهید بونه خوینا خور زاندنش با خاکه بریا هر تشتی لهمبر همو شهید کردستان اما همو شهید هر چند پرچه از بجنا خل همبر وان شهید دوینم او یک او کسی که گازینه جبونا دما تکو شراواند یعنی دما شرواند هم بر دولت رومیال دولت کتخوارا هر چار پرچه دیسه او کسی که بونه گازی یعنی پیه خدایی چاوه خدایی گوه خدایی ملی خدایی جناوی و برجید یعنی او کسا الحبر واجی ریزدارن سلام و حرمت خواه پیشکشوان کم جبونا ما اوانا پیروزگاه منه پیروزگاه اون زارن پیروزگاه چیه پیروزگاه قدسال امور بیشت شو برای که از تند بیرام از خوازم وان تشتا بیشم جانش بیرام داره او کسی که اموانی لهمبر وان ریزدارن و ببیرتینن گلک گرانبه ها و بقیمتن اگر اواج بوم بدل دانه اواج بوم جان خدانه پیه خدانه جعب خدانه جیانا خدانه نیو جیمانه گلک دیوان عربو که چاوجر بیشن چی برای که ام منتدار وانه بلکیش بر ولات آبا نکربن سرخوابون چه نکرنه لی ام آفراندنه ام کرن دنابا جیانه ده ام کرن دان ناساندن ام بون ملت کی هر قدر بلن چی برای که دوباره سلام و رز حرمت خواه ام پیشکش وان کن دبینا بریده ام نمجبورن هو نمجبورن محز بکن هو نمجبورن ليه هو نكارن حقارتش بکن از خوازم بی بیشم ام نمجبورش پارتیا حز بکن ليه ام نكارن جي حقارتش بکن ام نمجبوره گل بيجي سروك برزاني نا ليه ام نه حقارتش ناك ام جي قيمته بني چما چاوا هبه سروكي حرام كيه ام نمجبورش اگه از جنرال عبدی حزب کن مازم عبدی لی امی قیمتی بدنی جنرال که قبطان که می مزن شروانی که نوا جیانش تناس کرن ام نه مجبوری اجالان حزب کن اما امی قیمتی بدنی چما 27 سالی و زندانه دیه او خبات کل خوش مشاندی حیات روزه ای روزی او نه مجبورن بیجن بیجی سروکا پولا لی ام نکارن حقارت اجریم او جی نخوشک یعنی رجاق میایه نگز عقل دادم شیرتان و دکم از باورد که منگیش زانن لی جانا امنک جانا بکل جان و خوینا مگرمه حتی که ام هینی هفدو نبن هفدو حنبیز نکن وش هفدو حز نکن امید بن دسته
عرب و عجم و رومیا دبن دما از بیجم دوست نو قربانا و مهبانو دما از بیجم عرب و عجم و رومی از عربی دوستی ما شناب دکتم جبر چند هب دوستی ما عربان سروانه کرام آنشی دما از قالا وان دکم قالا از الله الله از قالا ترکات دکم ترکی بازی نام بهانه اوانا ببخشینن اما نازی از جدا دکرم چه ملت هبن اگه دشمناتی هم ناکه اگر امیر رضا من هم بوا لی تایبتی راستیاز جمالا خوده دشمنه مجلس سدی نوت و نه هنه ترک و عرب و عجمن سدی یک جی مثلا لسر سوسن مدی یک درکه و گشت تماشا کریه زمانزانه yani dil bilimi derke be hesabı migirtine malamın arabamın icra jibergin doste kurdayı mesela Türkiye okuyu can kurban yek vere dizerketi ser sosyal medya profesörü dibe az gelek poşman bulmak az hini kurdine bulmak avcı Türkiye profesörü eyvani can kurban ejmer bejin selamu aleyküm emir bejin aleyküm selam tu çavayı tu bxer hatiye tu ser çavar hatiye em millet ki vanine yek jmer bejin selamu aleyküm emir dehkat bersemayı bedin ev yek germa germaz xwazim bejim li ser dijitala ban dijitali vanî ser dijitali vanî çil welat çil Avrupa de ê Kurda bêguman îro diseroyê wek heye qaşo anketê çêkirine ne wan dijitala çêkirî bihîstine li gorak ew dibêjin Kurd ji sedî çel û tiştik wê dengê xwe bidin Cumhur İttifak ez bawer nakim û ez dibêjim derewe ew yek Kurd genîmet çavê xwe nas dike Kurd zilma AKP qet ji bîr nake Kurd gunehê xwe jî nade AKP guneh ne Dem Partî bêje bavê Dem Partî jî bêje bavê Dem Partiyê bêje Selahattin Demirtaş bêçî wê ew be wek zana tîvî jî em ê divê mijarê û divê rêçeyê de bixebitin ew hinek li Tirkiyeyê dixwazin dilê AKP xweş bikin êk zilma AKP ji bîr bikin biraj xwe nebêjin Kurdim jî zilma AKP ew zilma Selahattin Demirtaş hatî kirin besîme û hepsit bavê me yê heyak em bijin jî ew ê zilmê ji bîra nakin dom got barazê bêjim em ê çawa dengê xwe bidin AKP ew çawa dibe zimanê Kurdî dibin zagohek fermî de ew çawa dibêje hûn karin bi herema xwe îdare bikin ew çawa dibêje qayîmin bi çi ja herziqûme ew nema tavêro ew tişmiştikê wanî zimanê we fermî ew tişmiştikê wanî wê çaxê em ê eyvallah feqet helal hazir tiştek mixolê tune ye wek Rêzdar Sebrî ox gotiye ez ê wî jî bînim ziman bi Kurdî min Tirkî got îro ez ê bi ziman jî bînim Kurdî jî bînim ziman ez ê rabim ez aşiqê Erdoğanım ji bo Erdoğan çi ji bir kiriye Erdoğan lîderê min ku ji bona gelê Kurd di dilê her gelê Kurd textik çêkirî bi rê Selahattin Demirtaş ev 10 salê wî zulmê lê dike bi aqil bin û ehmeqtiyê jî nekin û tişmiştikê wanî jî nînin ser ekrana netewa gelê Kurd ew tiştek hûn dibîzin hemû derewe to anket maket çêne bû gelê Kurd jî nadine herin bipirsin hûn anket hat pirsin herin bipirsin bê çawa anket e ez bang ji dostê xwe Kurdistanê dibêjim ew Kurd na ez rica jî dikim ji kerema xwe re ji zana tîvî re an jî ser Messengerê ji min re hûn karin bişîne ez ê sib du sib ji teknîkê re bêjim teknîkêr hevalê xwe bêjim ez ê anketke çêkim ev zana tibî anket ez ê çêkim û ez binêrim bê ev anket çawa be dera me rawaj nekin em ne aşiq û sewdaliyê Erdoğan û MHP ne ban tişmiya wanî jî pêşkêşî gelê Kurd dekin û gelê Kurd jî îdî ne ehmeq e ne televizyonê wan ne ew
بردفكي رئيس الجمهورية وان ونكسجي ام دجمري هبن ام ترك وعرب وعجم ام دجمري هبن كردي بيش تا چیزو کشتنا بابی خوش بناکن به اخلاق به نکن جبونا برزوندی اجبورا دم مقارنه اجبورا دو تشتكا التركي دجي قيراتك تركي دجي برنامه چنك kardeşim ودك برنامه çekici ciddi çeki tırsı ودك tırsı تشتواني جنكه او انكت ماركت تشتواني تنيه جسدي چلو حرد قال لي كرد ودنجي خو بدا AKP نظام چه انكت چه بي سكتر ببن ام بيجن فيرمان فورماتك يعني تشتكي واني نزيكي حكومتي نزيكي AKP فيرما واني تشيكر ام بيجن نو ام بيجن هذا اس قبول بك نبخاندر قلت سدي چلو حرد تون ne mecburi bu işini la o. Tun ne mecburi peşkeşi kurda bike. Gel kurdanıcı ve cevap ağır bikin. Ey AKP. Az son dukum. Ve cesedi çarjıdır o denkci kurdan ne girdim. Hun çibimir. Nedem Hayya Demirtaş ne beji. Bir Demirtaş go bidi. Demirtaş beji. Hune denge xo bidin kefir emi bidin kefir. Beji bidin dari emi bidin dari. Ve zulümü Demirtaş kir. Ki vakit ki beji zibana gele kurd bevatayı. Ki beji eşvardı beji ha. Xodeji beji emi ba xode nekin emi ba Demirtaş bikin. Ve deynu imanam derkastin yahu. 10 sal ev insan ne güneyi. Ev insan sucevi çiye. Ve insani çikiriye. Zibana van kurda bitene خباز بولا اگر ایرو گله کوبانی دجی نفس کیجی دشتینی بخیره وی دمر تاشه بس یا کسی راستی ناوی هکر لیلا لابوتید خیر کن و گله کردنگه خوب جمهوری اتفاقی چما چیز مرکری جمهوری اتفاقی چیز مرکری ول سبری اوخت ایرو گوداری کر سبری اوخت بیجه اجوارو بیجم من Türkiye peşkeş kir. Bu Kürdi cezze çen gotna bejim. Sebri akt beje. De nabera mede. Nabera var her du tarafadı. Yani Kurdu Türk'adı. Kurdu AKP'di. Tiştiki merem ver çap bivini tüneyi. Yani gotnayı evvel. Ya da emin sebri akt beje. De nave açtiyedi. O ben emjara navi kiwe heyine. Programa meçidani programa nav kiweceyi. Mesela o pevajoji lise nav kiweyi çi nave ve pevajoye Kürt bejin demokratik civaki nizamçı ne? Avcid bejin terörsüz Türkiye. Vak reşu spi duri have. Vak cehenneme u cennete duri have. Vak tüştiki vani neziki heduji tüneyi. Ev gotin nabitene nişan dedi ki Amu Türkan naim bahar. Makay kandini zane hamu zane. Hamu zane meseleci çiğ. Bitene ev naxwazı maseb bu kulüpini ed naxwazı maseb kulüpini. Biz kadeci disemel Ahmet Türk godari ki Ahmet Türk be masayı devren Kürt tarafı olmayacak. Ziberveye ki از دخله وامه بنیرن هوانو از نخوازم دری و بشکنینم او کسی که سر وان دیجیتال برنامه چید کن دور نزیک دهیلا وقتش که باش چید که جمهوری اتفاقی دولت خوده بترسن یاو اون چوا انسانن اون چوا مخلوقاتن از وفان دکیم اون ترکی دجین اون ترسن اون یعنی نورمال اوجی نورمال و بچعبکن تمام قال لكن كرو قال لكن هو نبج بري قال لكن جاني منو بابي منو براني منو قال لكن يا زرارة كردات تدكبي مثلا وقص جسدي كلو حرت ووقت دانكيت ده مقو داريك از مات ما امام يا جسدي كلو حرت كرد ودنجي خو بدن AKP اجي جمهور اتفاقي
واو ve Cumhur İttifakı çiz merkeriye çiz kiriye ambejin mebiskat got ev for platforma neziki devlete ye neziki AKP'yi dere kuaniş koyk rast dere var neyse he hunne mecburen peşkeşi mebikin hunne mecburen cane min braye min keke min ya vallahi از نخوازم دره و بشکنینم از نخوازم تشیرچی بکم از نخوازم نابه وجی بیزم از دخل ناموسوام قربانا چاوه و حیرانا چاوه و نبیشیم نه از ورتشکی بیزم آتبه سیه امان تلویزیون گریدای AKP'nin من تلویزیون گریدای AKP آد دولتine her amede röportaj kebkin be hun çavabkin hun raya xabidin Erdoğan ajinna jiddaha haft şeş ve bejremi raya xabidin Erdoğan çima dittisirra bana ginne bezin emi bidin Erdoğan Allah'ın bikin kullan bikin ve sibir deriye vankın jittirsa ve bezin ne teve bana ev anket rastı jittirsa ve bezin ek bezi ez natırsa ev deravadı ki ziber veye ki bu an anketa ne bavar bin o anketa zi peşkeş nekin dileme işe ya ya da emin sere kere uzike zebeş az timid bezin çıkwa insan 8 milyar insan tevli kurda dive plateni diji dive gezegeni de 7 milyoni derxe ed hammu bu kurbana kurda u bra hamuji de deryaya okyanus edik bin abi bin hamu bin az wad fikrim dilim wad khwaz İran o Amerika şerek ve sekran zimir bave seyro zimir lolo eğer Amerika o İran şerrevan menfaata wan kurda baba min ebgota fark nadkin efsat sale kurda gulaber İran'e şerdik hem şah bul hem ede bu haya ab yobaz mobazat yani zibolana ya Ali Hoca ya Hoca Ali fark nakin ya Hans ya her Hans برای کسی براوتاجی کردا چاوا بیجم کردا نکن نوا شپه آجی نترسینی براوتا هنزان راوت چنه هوانو برانو راوت داره 3-4 متر دریز شف دما مرا دسته منه ناگیز سیوا پرتقالا گویزا بوی راوته مرا گویزه خاطینه آجی سیوا برای کسی کردا راوتاجی نترسینن و کردجی ناینترساندن ve yeke bırak seni bakın. Arapçı, Acemci, Türkçi, Kürtçi, ev Avrupa'ya bedbahtçı bırak hamu seni bakın. Hatta ki Kürdistan'ı çenebi ame var rahatsız bıkın. Ame Türkacı rahatsız bıkın, ame Arabacı rahatsız bıkın, ame Acemacı rahatsız bıkın, ame Avrupacı rahatsız bıkın. Kürda tüştür dahi berçabe var. Çiye? Hatta seri vineşke kima vinaye. Zindan serçava. Mirin ahlan ve sahlan. Tüştük hey cepev. Zindan o mirini. Cepev tüştük. Hey. Na. Avgi serçava. Kurdacı yavayacı. Hani berçabe var. Em nema müsaade etkin hun Lozan'a döemin bu kurda pek binin. Em kabul lakin. Bitene از دخل کردام از برواند گرم روز که بری روز که یکیتیا خود چکه روز که بری روز که ببین یک هم ببین یک و دنیاجی و حساب که و دنیاجی و در دوسان نتاخه و دنیاجی بار رونی و دنیاجی بار سر محسن و دنیاجی جو بترس لا و جو بترس خود بلا خود بده ایک نای یکیتی کی جان پارتی کی جان سرون کی جان ریبر کی جان سازی نای یکیتی
خودی بلا خواب ده یا و ام دین و هار کرن ام ایده جاره خوز بیر بو بس ایده بس ya da emin sabri bire sabri ok kod yani sabri ok ne bil ser navê xwe acîl ser navê tevgera xwe bêguman Türkî ciddî û bi rêzdarî nêzîkî vê meselê nabe herkes zane îja bangamız ji medya kurda jî heye veya bînin ziman veya bînin ziman ev medyayê ev Stêrk TV'yê ev Ronayî TV'yê ev medyayê ev vanêge ser dijîtalê ev dostê ezîz wek Ahmed Dicle'yê wek Erdalê wek Êdinê bînin ziman bînin ziman gerek em jî tiştekî bikin 10 kes de godarî dike 5 kes de êdî godarî dike 1000 kes de êdî godarî dike em civak dikin em netew dikin bi saziyê xwe bi qehremanê xwe bi şoreşa xwe bi partiya xwe em bi çû xwe nebînin hûn nebiçûkin hûn nebiçûkin ji ber wê yekê gerek em bi her havî de xwe nîşanî neyar bidin ev Ama ez werbêjim yekser ez werbêjim binêre Netanyahu ev şerê rawestandina şer û açtiya İran û Amerika dibe em netêden yani wî daxuyanî dayê Wezareta Karê de bî İsraîl daxuyanî dayê û qebûl jî nakin û ev şerê İran û Amerika jî ev açtiya wan jî pêk nayê bawer bikin heftakê du hefta mehkê wê dîsê biteqin ji bergê di Sûrî di Lübnanê de şer nehatî sekilanin û İsraîl her wiha we jî îja aniha hinek trol mirolê ew wanê qiçik qirq miriq dibêjî wanê kom bicilik mincilik hinek Müslümanê rebenin ji dinyê tişkî fehm nakin hînê radyoya dişkenînin hînek ereba dibînin divê ev şeytanî jî dirkevira tabê ew wana çi li Tirkî çi li wekî de jî dibêjin bi serkeftina İranê şer bi dayî bûyî ne rast e 400 generalê wê hatî kuştin ji xeynî ew wî liyobazê serok dîndarê wan ewana haric ew zerar û ew yani zerarek mezin mezin divî şerê İranê İran 5 salî paş kert ez wek qedrizana pir kêfxweş bûm min dixwast rastî jî ez bêjim min dixwast ji xerîtê ji nexşa cîhanê rakin ew çend hevalê wan hene Trump bunu alıp patavasız yekî derevkarî derahane helbijartina wan jî tê derce lê İsraîl heger hûn îjal ji me bipirsin bi şeref bi namus lîderê cîhanê bi taybetî jî ê rojhilata navîn Netanyahu'ye Hazretî Netanyahu'ye camêr tiştekî kirî got kirî Hizbullah xelas kir Hamas xelas kir ket Sûriye nihat daxuyanî dayî gotî ez ji Sûriye dernakerim her wiha colanî terorîst wî jî tiştek Trump xwestî neerenî bersiva Trump dayê ew jî baş bû ev Trump bê axlaqe tiştekî çêkir pêk hat bi tenê zerara Kurda ji bo zerara Kurdayê tişkî de tişt menfaatik diçe nebû hezar qeda lêkevî înşallah dilê wî bisekine bimrik em jê xelas bin ew û vî meymunê guhê sibê were hewlerê neyse İsraîl ve İran bi Tirkiye dixwazim ji we re pêşkêş bikim ev 9 deqa dawiyê hûn ev qisûram nenêrin esas gerek me bi Tirkî têv nekin lê Kurdî tune bi Tirkiye İsrail ve İran gerilimi birinin beslenmeye devam edecek. ABD ve İran'ın arasındaki mutabakat anlaşmasına var olması konusundaki İsrail tepkisini dile getirerek antlaşma biz
bizi bağlamaz. Biz önümüzde bir strateji var. Amerika'nın, İran'ın barışı bizi bağlamıyor ve biz yokuz. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Siz de bu konuda görüşlerinizi yorum bölümümüze yazıp bilmem ne. Netanyahu, ABD, İran'ın mutabakatı İsrail'i bağlamaz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD İran arasındaki sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerini Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılarına devam edeceğini söyledi, öne sürdü. Yazı pırı eskozum kurt bıkkadini. Her oha او گولان تپه و او کتی سوریه جسدی 25 خاکا سوریه داگر کریه نا کتیه ببخشینه از لیبونا خوش از خوازم نتانیاهو حضرت نتانیاهو مگو داگر کریه داگر کریش بونا ترک و عرب و عجمایی نش بونا وی هون ولاتا داگر ناکن هون بی انصافن هون نتوا یهودیا جهویا هون براستجی بعدالت و بی انصاف و بدل رحمن از لیبونا خوش از خوازم نتانیاهو مگو داگر کریه او زمانه من شاش بود. Peki yani Netanyahu net gotiye ez لهمبر İran'cı, Lübnan'cı, Filistin'cı, Suriye'cı ez şer navestinim. Ra navestinim halas. Beli. Vakide ka amarın ver. Netanyahu vekşina veki şina aferin. Vallahi aferin ya. Telefon eksikti. Yani kim? Vekşina Suriye red kiriye. Ke Netanyahu. Her bir şey Netanyahu ya. Netanyahu çağat bin. Kaz var bugün. Rojnamaya İsrail برا نتانياهو سر اكراني بس برجع حزك والله بلا از عجيب حزك چما عجيب حزك من زانن دجمنimiz yezdirsin juya beşe حزك Hazreti Netanyahu az idi paş peşa navici he zeditinim Hazreti Netanyahu Rojnamaya İsrail Netanyahu ve kişandına Suriye red kir روزنامه معریفا اسرائیل لسر زمانه هین جواکیان راگهاند کو سروک وزیر اسرائیل نتانیاهو قبول نکریه هزین خواه ج سوریه بکشینه و لبنانه همان چافتانیان دیار کرد کو سروک امریکا ترامپ و نتانیاهو آخفینه او بحثا زنا باسا زینو زنا حسکرنا دوسین اولیی لروجلاتا ناوین کرنه لگور روزنامه وان ترامپ نتانیاهو خواستی کو هزی خواه یا لشکری لحرما کم بکن یعنی لسوریه لبنان وان کم بکن کو انیه که نو یا شر و نبه لی نتانیاهو داخواز ترامپ رد کری سکتر رد کری هر وها نتانیاهو و ترامپ راگهاند کو وکشاندنا جحراما تامپون لی جولان خطا او گولان مولان تپه یا خطا سوره her vaki dest nişan kiriye ku hebuna İsrail'e li wan harama ji bo ragirtina li ber bi cihbûna İranê û komên girêdayî İranê em ê hem li wan derabin û qet em jê venaxşin. Em bi biryarin ne ji İranê ne ji Lübnanê نجيج سوريا أم بناكشن نتنياهو واني قدي حضرت نتنياهو إيجاري و أمريكا ملتي أمريكا اشترام ببرسي و بتا أم رزيل كرن تا أمريكا رزيل كرن هم بر
tamam hukus insan kuştun, hukus general kuştun, juan fark nakir. Adu emin. Vakaya gümrüz ev çıka gümrüz ve çizahre. Vakaya girti bu, bixeyrat Trump efendi be bu. Neberi vekiri bu. Ta dor peçe kirte girt. Yüzbevi abi. Wezarata kare derbe ye İsrail'e. Parastine pardon. Wezarata parastine ye İsrail'e. Yesira. Kats. Diğer kurku İsrail ji haremin qet benakşe. Ne ji Lübnan'e, ne ji Suriye'ye, u ne ji ew derdorawan. Di demek de bahsa li hevkirinê dikin a Amerika û İranê. Kats dibêje ew me girê nade. Em ne dwê meselê ne. û nel ser wê masêne jî. Em cuda ne. Amerika, İran aşitik pêk anînin nanîne ew ne problema me ye. Em ji ser wê masê rabûne. Ew jî li dijî aşitiyê derdikeve. Ez wan kurtasî ji wan dixwînim hevalma ji wî hewî. Rejîma terorîste ew dibêje ya İslam Cumhuriyeti terörist Cumhuriyeti. Terör Cumhuriyeti. İran ne İslam Cumhuriyeti. Terör Cumhuriyeti. Rejima İran'e sê Kurd binçaf kirin. Tora mafê mirovan ya Kurdistanê ragihand ku li bajarê Kamayaran û Bokoanê sê Kurd ji aliyê rêxistina îstixbarata ya İranê hatin binçaf kirin. Di vê navê ez bînim bîra we Awropa biryar da ew astenkirina aborî û ew tiştê danî bû ser İranê tedî malê wan, milkê wan, her tiştê wan qedexe bû. Ew ya Yekîtiya Awropa wê bidomîne, ranakin. Ez ê sibê berfirehên nûçeyê wê pêşkêş bikim niha bîra min yani ew dest danîna ser astenkirina ser İranê ew didomin. Yani ji bo Yekîtiya Awropa ez dibêjim. Tora mafê mirova ya Kurdistanê di derbarê binçavkirina welatiyê Kurda ji aliyê hêzên rejîma İranê û agahiyên parvekir. Li gorî agahiyan hatine parvekirin ki di 12 Hezîranê de yani berî bi 3 roja 12 Hezîranê de hêzên ser bi îtlata İranê bê biryara dadgehê bi ser mala wan digirtiye û wana binçaf kirine. Serdar Reman, İhsan Reman yên li Kamyarê di girtinê de li mala lêgerin kirine telefonê wan hatine destserkirin û ji wan re hatiye gotin ku serdana navenda polîsan kamera bikin hatiye diyarkirin piştî ku her du biryar serdan navenda polîsan kirine ji wê demê heya niha wana biçavin û tu agahî ji wan tuneye. Kamera vêja biçe. Ev devlet dikwanî barbar û ev devlet dikwanî bê axlaq û ev devlet dikwanî daxwaziya me gerek mere 24 saata doğa ki beyara bê tu van avçağa helweşîne. Bi rastî heger sistema Amerika em bêjin Biden ba yahut da nevî petawasî vî bê aqilî manyakî delî psikopat ba wê ji holê rakirina. Bawer bike tu berxweda nekir çîko İranê. Ev ya lîstokê kir. Kavê dîst pere mere danê wê sibê derkeve. Ev ya ji bo pera kare her tiştê xwe bide. Ev Trump. Mere nizane yani em li bende bûn ku vî bî axlaqî ev zulma li ser van kur. Ne dixwazê sistemê biguherim, ez ê rejîmê biguherim. Wê jê nepirsim netewa Amerîkî. Az jî gelê cîhanê wê nebêje. Hey derewkar olî derewkar. Ne tê rejîm biguherta. Rejîm bi cê xwe sekiniye. Ew nebase dibe İsrail tu jî devşer berde. İsrail jî sik Tirkiye. Bi rastî jî nedat aklê me re ya. Lê ezîz ya hîna jî ne bawerim ku ev
آشتی پک وره و دیجی که جبر چه ایران و بیجه افشاره لبنانه دومینه من بیسکا از بار که من ترکی گفت از کرمانجی کردی جی بیجم 1906 از باور دکم دیسه او پارتاواسیز که ترامپ ها بود سروک امریکا اما اسرائیل نه بویه دولت نه بونه دولت 1900 bu devlet. 45 bu nizam mücbira kiriye. Zeki benimsin hala be kengi bu devlet. Yani 4-5 sal devlet bu devlet av bir çe bu. Eğer yek benimsin az zeki hoş benim zeki. Neyse dibeci dibik İsrail j Haka Filistin'e derkerde. Var dibeci. Saroke İsrail dibeci Ein ve goten bejim. Man nakhwast ze bejim ya ze bejim. Tiştek mukhwan. O me biyisi. Dibek gerek ev serok bejim me gukhor. Yani na az abori avi serobim bikim. Jiber ve ki heger sibe udusib. Anlamadım. Soru İsrail'in kuruluş tarihi sormuştum. Yani 1906 bu. 1905 bunu tişkivani az vardın. Destpekini pişti ki 3-4 sal buyu devlet büyere davar Amerika'da bas buyu. Ziber ki cihan edi her devlemen zengin. Ama bejin Aldi'ye, Migros'u, Lidl'i, Coop'u az var bejim hammo firmayı vani Giş aydi İsrail'e. McDonald's'ı var hamıya İsrail'e. Ziber ve ki ve sıp ev lobiye Yahudiya el Amerika ve mala İsrail ve mala Trump xarab. Bawer bike helbjartına ki be Trump nama sertike. Jibo Trump bu Goristan. Ziber ve ki از دوی باوری دمه ایجا اسرائیل گوتی هم تا ناس نکن هم به بیارین ناس نکن و شرق دومینه و ایران جیجا امریکا بیجت ویاد سکنی نبی سکنی تو ناسکنی از به اشتی پکنینم شست رو مولد دایی یعنی مطابقات چه بویه دهنده حتی شست روزی اوکی آجی نه اوکی bana pır abartmıştık, bana pır çiğdikin, pır çabacın. Yani tinin hole ne evrası. Tu aşiti hani imza nizamı nozde mehe gerekli cenevre ve imza kirin. Eğer imza gibi ki ve imza wan ebbe. Hündüre 6 rojiydi. Ve imza wan eğer imza gibi kirin 6 roz dem heye. Yani Amerika karı bu kolupe İran karı bu kolupe ev nevani rahattı. Da ihanet bir İsrail'e ki ve İsrail bir hasabı ne ki İsrail bixwaze ew lobiya Amerika bixwaze û Amerika de lobiya Yahudiya jî hûn dizanin cîkî girîng heye cîkî pir heye ji ber wê yekê ez nedivê baweriyê de me ku aşitî pêk were ez nedivê baweriyê de me em ê werin ser mesela Kurda pekî di rojhilata navîn de me yani hemû cîhan jî bende bû Kurd jî bende bûn me digot wê diziyanê çêbibe yani ji nev di dewlet çêbibin ji nev wê ew rojhilata navîn bêparkirin yani yên her tişxelas nebûye lê çê jî nebû ji ber wê yekê dostê menê ki me digotin tedî dibêje em Kurdistanê serbixwe naxwazin Hacı ulus devlet em naxwazin tedî çiqa gotinek dema mere dibihîzî vê gotinê ew wek xeber ji me re çi gotinek zor e tu dewletê nexwaz ne ajî tu ji yekî mirî bêjî dixwaze herî cennetê
Azrail جه بپرسه به کرد مری تو جنت خواسته امریش به نالو از جنت نخواست تو هیچ خواه نخواسته نه این وانی مثلا ما کرده و اروس دولت جوانی آنجی نتو آنجی سرخوبون دولت اوی کرده که برا هنک نظام چاو بینم زمان گرک مرب نوانی وانی به بکنانه سله به مرب خوارونی و راست باخ او کرده که از اروس دولت از ولاد کی سر بخون نخوازم باور بکه یا جی نچارید بیشه جی به امکانید بیشه آنجی نکرده واره قط لا مجیبت نیه قط برا کسی بجی نبیشه اب PKK گوتیه اب قندیل گوتیه اب دم گوتیه اب روزاوا گوتیه اب باشور گوتیه کی بیش برا بیش او کرده که از ولاد کی سر بخون نخوازم کردستان که نخوازم باور بکه وقت ملیه که به از جنت نخواست این مسئله او این مسئله او چاوت نخوازی او تو دین عقلت نسرته ها یک جمله بیش قدر زنه ها عرباته هایی اره دوسا عربه امجد که بتدن تیراکه بتدن یازه بیشم پارک سونی کس عربه تیراکه امی پارکه جی بتدن بنزین پره میجدن امی پراجی بتدن پره دالته هوا آلانه دالته و تیراج داته کی نخوازه هم خوده کن he ایک نخواست یا دینی یا براداییه یا که مقاله لیکرده مدد کند به اولوس دولت ندن یا zaten دولت ندن ورد گوته اما bu Filistinci hem devlet etkiası. Bu Ahmet Kayad Gotçi, Ahmet Kayad Bey bu ne yaman çelişki yani. Bu ne yaman çelişki yani bize. Aynen ev hikaye. Hayfu gani. Ev gotlaji gelle Kürt dil cemid adın. Gelle Kürt. Gelle Kürt. Hatta مناوی گفت از گلک جیل برابو یعنی گلک جی چومسر از ور بیجم نراست بو اولوس دولت چکویا گit yap seni kim oraya gönderdi az uji merak dıkı kent tuşaldığı meclisi az uji merak dıkı mesela piştahan kaçun yani nerası diyecek var onu hunu salim bu akıdın runi diyecek var اگر اولوس دولت دولت سربخوا به قیمت نهجای اف دولت نا چما دولت خو پرچنا کرد چما ترکیه خوازی این دولت خو دبک چی موسول و کرکوک و نظام چون خوازه مزن بکه توی نابینه he فلسطین دبی از دولت خوازه تو فلسطین نابینه Irak jünöv de خوازه başvuruya Kürdistan'ı lav buke dise bir ay. Bu çok bir aklın ya. Kivi aklı duvar. Dergüdücü viyat bangamış bana gele kur dergüdücü viyat vani goti bu nehel becerim. Bira neke parlamento memberto. Bira rayel dar ki harcam erber pes. Aynı zor jerbeşim. Dergüdücü viyat nehel becerim. Vani çıma benim parlamento ya. De meclise ne zannetti gotra becerim. Bela sere Kürdan'ı. Çok acayip bu ya. Merem nabeşi. Yani eğer ne tiştkuvani hebişi, merem hakikaten nabeşi. Hem zor got. Ziye ki mirir beşi cennet olası cehenneme. Ve mirir beşerim cennet ma. Aynı vani jbola me Kürdaji devlet kuani. Hek devleta me hava name vani bu nakı. Bağırıp ki merem teşiyahu. Çi derdime çi? Ez var rast beşim. Biner Erdoğan gotçe, Erdoğan got, eğer benim partim bana partimin menfaatine ise, partimin
çıkarına ise bana deseler ki papazın elbisesini giy, ben giyer. Aynı var götür. Biz kadisem bu. Kent ajansa. Heger. Gelekut am hamuan. Jibo bercevede Kurdu Kurdistan'ı be. Çı partiye mehebim beraber. Çı partiye mi? Bu taybeti hem becim Kandil. Jiber beji. Jumur beji lo. Piye hoşik. Ez jenekim ez namussuzum. Ez jenekim jibo bercevede Kurda ez namussuzum. Ez jenekim. Lege ez binerim. Ez binerim. Jumur beji Kandil. Jumur beji Kandil zana he. Ya ne yapacağız ulus devlet ya? Bu ne diyor? Boş ver. Demokrasi bize yeterdir. El dici dernek ez dişe namus. Net ez beşim. Şu bercevende Kurdu Kurdistan beze piye hojekim. Çave xodarxım. O jimir beje ne ulus devlet ya? Kurdistan çi? Serbukhan berkhan çi? Demokratik bir ülkede yaşayacağız. Eğer ez lidici kandil dernekem ez namussuzum ez teres. O ez velat perver ki gele baş. Sempatizari pek kemci. Si ve hafsa. Emin vani net bin. Emin ne grover bin. Emin vani net bin. Net. Kesi jimin kar bejite lidici partiya kakare Kurdistan'ın lidici kandili na. Eğer merilik müziğe biraz bu van kahraman abi. Le. Ya tiştani merem ne yapacak okey ya? Oui. Tu çava Kurdistan ke nakhwazi ya. Le. Az gelek siyaseta Kurdacı az napecirinim. Ama az var yekko beş. Demokrasi bitamaye. Aşiti bitamaye. Mafya merova bitamaye. Kurda pe kes ne yapacak mafya merova? Bir şeref damak etmesi roza karkera. Dünya işçi ne zeki benim için zamanımızın agara. Dünya işçiler işçi günü mü ne işçi ya? Bere azinerim rebere partiye kurda nüviskare kurda av denibisinin. Dünya işçi bilmem neyi kutlu olsun. Dünya kadınlar günü kutlu olsun. Nizam necah rızıkum kutlu. Bere av bilo zikr. Tedbeke devlete vanayım ma. Ya hurrebenin ya. Hurrebenin. Aziz çava roja jine cihane piroz bikim. Bu kadre kodeken. Çiler. Ne jinek böyle. Ki Türk vakide bir Toros'a tenas kiren. O Arabi Toros'a Çiler. Meral çi bu yek bu seroke iyi parti bu nizam. O hazara merak arvan jinabeş. Kürt dibeci çi Dünya Kadın Günlerini kutlu olsun. Öyle bir şey. Kuroçiler de o kategoriye giriyor. Ahlak. Em vanine. Em pır demokratın. Em pır aştihazın. Em pır insanine. Em ahmakın uhallas. Zora var ne? Kadir Zanaj verdi bir ahmak yahu. Kadir Zanaj gele kurdu bir ahmak. Babam layık kabul kırın. Kadir Zanaj ki? Ama huzur çibeci serçavemin. Az var rasyacı yeko jör beş. Az beşim. Kat az gazın az AKP uzum MHP uzum nizam Moğol nizam şker nakim dijmen nakim. Dijmen çi babu kale od goçi babu ve kalke ve. Goçi mod dijmeni ve. Ungiz zanı ne? Dijmenanti be minnetiye. Ked go babu kale met go. Te çi mane yani tünü kar dijmen rakhna bike. Ev kare xwe dike. Tu çi dike? Ya Kürdistan'ı serboş benden lazım ya. Boş böyle. Bırak Arap ve Acem ve Türk hoca devlet bir cümerç. Demokrasi besime. Çok attık, çok arası. Ya ji elhamdülillah çok şükür ya Rabbi tüm mirinik baş o ameliki baş ki parada ya Rabbi. Kere ümmeti, ahmakı ümmeti.
تمرنك وعملك باش بك para ما يعرف چهار روزه دنیا نه بابا هما تو ترک بچیه تو عرب بچیه قدری زانا لا حزان على تلتتين دكتور ورد فكرة أس حزان على تلتتين حزار جارين على التبي وين فكرة تبي وين رمانات تبي برا ترجي بيزن چهار روزه دنیا كوري كري برا فارزي بيزن برا ملتك ديجي بيزن بني عمري وحشتي سالا ازرائيل Celal güzel ses basmalardıkım. Stran kedi dibeci ecel gel diye çağırır. Bir stranı kuydu. Hatta bir güzel ki 10 yaşına girince beklavedi dibeci güzel beci 14'ünde taze güldür koklanır. 20'sinde bilmem ne der haya hafta öpece 70'inde ecel gel diye çağırır. Çıkıyor yine. İstekte bir amı. Aha MHP. Devlet Bahçeli. Pravcı bezi çağırır. Bir be çağırır meheme mane. Naş bu devletten hoş bu millete hoş kapı. Le Kürt ve emvani ne? Em ne zanın Kur'an saftirikin bir şeref bir namus yeki namedi zanetine. Ki İzmir çizmir. Em ne merinci. Nave mehdeketi mirani. Az torunu nizam kemi. Her işe. Her. Ki mir ez var bizim. Ekhodi devlet mir. Vallahi Türk mir. Bir şeref halal biştirkan. Nastama vajiyeyi, velati vajiyeyi, haka vajiyeyi, gulame vajiyeyi. Gulame vakin ha kadri zana. Moderin bir gulam. Moderinim. Az gulame vanım. Diyamici hizmetçi avan. Net. Az bahçıvanım. Dayıkamızı hizmetçi av mali. Kadri zana. Az zanım ha. Vallahi vakit bizim. Hakaret ne ki? Az nizam kimi? Nizam küdürün Kaddafi kalar benim İstanbul semta harika. Az ne kala şahsadıkım, kabiladıkım. Lao az kala ne tevkiyedikim. Az kala ne tevkiyedikim. Heger em bu akıl buna, heger em zana buna, beriya her tişti meyhavdu bıkırta. Birlikte dvezici yekitti kavat çetti. Gotine klasik है या गोतना klasik को herkes zane. Zikirvid khidbe ak piştamı. Kurod bir zikirde tıkım. Ede piştama bata nikari mıxsta. Am hammu. Biner hinacı. Derin var am nezanın. Lemerdin resfilm adık şimdi. Dibeci ya dizi resfilm. Au çandu kültüra puşkal lici kiyim bunu tinin dikin male kurda. O be ahlakti. Middeh dermago. Levan ekrana. Ya o lici juan derkeben rahelin kamaraya wan o bişkeninin o bıkkavlinin. Au küçe o sok kolane merdine ne hezer misal bedeve deriyemez nahem tu bikşini. Wan bıkkavlinin. Hengi merakliye wan artisti gotla artisti be İngilizce ne gotenek per bir kıymeti ya wej bejim. Merakli wan bun. Av jine kurda mırda avat şunu tamaşa tiken. İyi mırabe. Hu seri xwa bixun. Anji deney. Av deney dikşin Ahmet Erzal Kökü. Abi ben talebeyim. Bilmem yani. Kardeş sana otelde yer alacağım. Bana den gotun yani. Sosyal mi? Ev ne mertiye, ev ahmaktiye.
doğunun insanı merttir. Ev gotini fikri var. Be ahmakın ve zora meher. Ama anisi be merttir. جبرويه كي از دخلنا مصاب إذا أميش هم حسبكن وأميش سرب كبن قام ببنيك برزاني باشور اف 2 سال parlament oturdu. Ve sibe باور بکن برا کس نمیشه olur mu kadar zanatır be çiyav ve sibe bana parlamenta var çin abi lehevji nakin belki o ber hevjidin ve sibe Amerika şu biner sibe kabe tom baraki alçak kabe çit xwazı ve sibe derke hole ve Amerika o devlet o dibeci Lozana duyemi ve dise destinin ser başvur وەک ڕۆژەوا ئانا ئەس وەک قەدی زەڵا بێژم ئەس پێ نەسەر بنم وەڵڵی ئەس پێ نەسەر بنم هەنا پچک تشتکەیە سب دو سبێ واناجی واری ئیمکاناج دەستێ وان دەرخ چما ئەس بێ هەڵ بێژم وێ زۆرا کوردێ باکوور هەر برا هەر هەموو سەرەک کوردێ باکوور رێڤەکرد Kurdê bakur em misade da. Kesik nîne ser xwe. Kesik jî vana nabêje. Eger Kurdê bakur gota tiştê wa çê nabe. Berê Kurdê bakur got Tirkiye'nin demokratikleşme. Daha ne var? Ez vanan hat bêjim ez zanim kefa kesî nayê. Ya otan tülhember ideolojiya me derdkevin. Tülhember paradigmaya me derdkevin. Tülhember nizama der. Ne haddê min ez. Hemer ti paradigmaya kesî dernakevin. همبر فکر رمانی کسی در نکرد او هول خود خن بن باسکه سرکو جالن او نه باز جالنجی نه دوی دانستن دیگه لی تشتی مجبوری جایی ها بشرم بناوز باکر ندوی روزه ندوی حالی دبا روزا و ورچه ندبو اما بیجن یا جبر فرق نکه ازور بیجن خود باوی مبه خودی باوی مبه از 20 ساله ده بشی از 20 ساله ده بیم 8 سالی هم بفکرن زاره خوب فکرن نبی خوب فکرن پیش روزم خود هم بخوازن ببین دستان و تک افسانه و تک هم دیروکا کرد و کردستانه گرک هم باکور وانی نهیلن اب باکور نه تشتحق نکریه ام 32 میلیون باکور هاي مغبنات يا هول هامبر وي اختياري ما بقى وكانت الاساس دول شيء شو ما هو براسينا بيجي عندك ما بو ام وين دولة باشا للسرسينجي خوخن او دولة باشا ليك هرو جكردار خبر ده شو ما براسينا بي ناق از براسي بيجم از خرابم از نباشم أما بيجي بحقارات بحقسزي يعني بيجي افتراء بافتراء راستي تشم مريوه بيجي شما Ömer Öcalan'dan kebedi beşi ulus devlet modası geçti bilmem ne. Çi bu? Derdi üç bu. Av gotun bu. Av gotun bu. Şimdi yekde kevin bersi ve bidin. Ez hevidarım. Helbjartına peşame ne bediyse endam nabzen mebzit. Şu gelekut gerek ne pecirin. Çal habedici yani. Ulus devlet istemiyoruz. Şu benim ya, saçımı başımı yolasım geliyor ya. İntihar edesim geliyor yemin edeyim. Çava aklı. O yine hinik dostu havaleme hani dise vardı beşi. Ortada o birbirinizi açıp devlete bütün çıkıyor. Kani. Çiş var. Çi dava. Ama şerre İran Amerika işte sekini. Ana ek kurban ebedin hunen. Az var bezim. Ve çi beseri Kurde İran'ı. He? Katliamı her mezuen hal rojnak pekwere. Ve Suri pekwere. Ve çağı
رونين وبقرين اجي بري كردي باكور لدفو زرنيخن هون مارجينال كرنه كردي باكور مارجينا بونه مارجينا جمرتشه جمدينه ده جاري ماز بيجن جكارو جترينه داكتنه او ترينا ديركسيون دسته PKK ده بو مليونا هدي جي داكتن جترينه داكتن في راستيه ببينن بتشي بفي مثلا بفي بيباجوي ميرك جمع نبيسان دي دبي اك قيز داي ازم اك خورت داي ازم اك تالانو پریشان بوي ازم او مجي ناخن نابا تو حسابا بالشرب ناوج من ورد نبيسيني دنگه خوش مرشين اجانا دنگه بهوال مبالا جي بارمزك دنگات شينجو الراس بيب از دروا كسي ناكن نتوا كرد بتايبت يجي كرد باكور ناخذن تشكيواني الروجاوا شمرت نبيسيني قال لك روجاوا هنا دبي جا قالنا كرد باكور والي لك روجاوانات كد بحالي ايه راس بيجن ايدي امل ام هردون نايشينن لامي بالاجي هردون بيجن بلكي ازمانك از قلتنك از بيجم بلكي جسدي چارنا راست بن وچاغي راستي برمخ جمر بيجن بدروماني قدر زانا تداخل tamam mesela ev واني تشتت عقلتنا جه ev az وچاغي تشمشتي وانا ليهم تشكي ناخن دستي ماشي اما جوت برسن از امرالير بيزات برسن او حياتا امرالير برسن انا دبي بيواجويد çift كيف دستي كردا ام رازين بالزمان تنجي زمان بفرمي ام بو زماني تنجي رازين ما بيقول هاتي زمان او شاردري ام رازين برا بزمانه كردي فرمي زمانه دولت دويمينه يكمين او زمانه بواتي سرخشت بندويك زرو اتركا يكمين دويمين برا زمانه كردي بي او شاردري جي برا قومنا ام ديسي ام رازينه نتواكل بفجر او شتون هما تشتيك دزانه دبي هونه تشكي خودين ورن و terörsüz Türkiye. Merhaba terörsüz Türkiye. Ne kesekli dişi sekini بالناموس از iddia dikim. Emel pisare Avrupa hammu Türkiye kesik ve mjaren navaroka ve mjaren nizane. Negatif pozitif kesik nizane. Ama bangamil gişayi bir ayek bezi kadizana çevçevtetme ulan. Bu biliyoruz. Nizane. Tüştük tüneyi şimdi. Kima nizanemiş belki tüştük tüneyi. Ya ba ve bu hatta bu. Tüştük. Ama azına başım. Az baş nizanım kadizana bu ne diyor ya? Bu saldırıyor. Bize saldırıyor. Ve var bejin. Le ben az erişin hakkım. Vallahi az nakim. Billah. Dileyim misşevte. Nalet limin o vi dileyim vere. Khwaziya az nedvi az nevani dil pak buma. Khwaziya az nevani çava bejim. Kurt haz buma. Az var bejim. Zimir çiyav. Tüm ihtiyacı bir ne ya? Maddi, manevi, abori, popülizm. Hun kim kazanız khodi mi? Az iro telefoni Kazakistan'a yaptım. İnşallah med bihizin. Falan kes. Zimir çar konsera amada bikine zevara. Çar konser. بالشرف بناموس مهدي القازاكستاني از قرقيزستاني از روسيا كرستا داريمه كاز بخاص اما يا درك بموجي تشمشتي واني بيج برا ام هشيار يا ام زرار نادن كسي ام زرار نادن قال لي خوجي ام في قال لي ببيشخن غنيه قال افسس سال قال دمره لاودای قیزدایی او سقط مایه زندان راکتیه 30 سال 40 سالی زندان دوان زندان از دما درد که بشیم قانسر درد که نخوشی درد که صرف انوانا چه ما نابیجین ده برا دلی فلان کس وجمه نمینه لو نه بیرسیه دکم نظام چیکو نظام فلان کس وی نتوامن گله کرد
اشکالک اج نتوه گز بجم نتاو 7 میلیون بینم بیرا خواه دسر همو کسی رایی دسر سراکا رایی دسر پارتیا رایی دسر سازیا رایی دسر هر کسی رایی کردستان دسر هر کسی رایی کسک نکاره به از کردستان از قبول نکن بلکه تو قبول بکی اید قبول بکی از قبول نکن مسعود برزانی نه سر کردستانی رایی اصلا بافل طلبانی نه جنرال عبدی نه سراک öcalan نه Demirtaş نه kesik net ser Kürdistan'ı rayı. خلاص أبي وانيل مسألة بنيرن أبي وانيل مسألة بنيرن ولات دايك demek ki hun بتقولتني تاني دبيجن ولات دايك ولات namusu namusu herro hünermend dibêjin strana xwe dibêjin dayika mı welat û nizam çû namusa mı welat û nizam çû demek ki hûn derewa dikin eger namus û xaka we welat be wê çaxê hûn nikarin beşera insana di ser welatê xwe bigirin ama ez rast û rast bêjim heya bê statû ji bona qedrî zana bê statû ji bona Kurdistanê heya hûn bêjin bijî filan kes bê bijî Kurdistan ev rastiye ez bi heyran awam belkî zimanê min zêde ye ez ê vîdarim ez bêrêstiya jî nakim ku ez ne divê baweriyê de min ez bêrêstiya bikim ji ber ez xwe dizanim û ez de zarokim jî lê rastîkê rastîk çima ez ê bibêjim bijî Demirtaş ez ê bêjim bijî Kurdistan rastî ne eger tu Kurdistanê eger insan di ser Kurdistanê re be partiyê we saziyê we serok û rêber di ser wê çavê ji bona kê em mücadelê dikin ez werbêjim ji bona kê xwe şehîd ji bona kê ev berxwedan ne ji bona welat wê çaxê demekî çi ye welat yek emîn e welat neyse ez bawer dikim ez hatim dawiya bernama xwe mala we hezar carî ava silav û rêz û hurmetê xwe pêşkêşî we dikim hêvîdarim hûn ê baş bin û heger li hember we min bêrêstî kiribe li hember saziyê me li hember partiyê me li hember wan kesek em qîmetê didin wan giranbuhan e bawer bike ti qesta min tune ye ez wêya ji werpêşim ez di wê baweriyê jî de me ez rast dibêjim û bê çiqa hûn ji wan sazî û partî û serok û rêbera hez dikin bawer bike deh qat ez ji we bêtir ji wan hez dikim lê rastiyê jî bincil nekin bi tirkî bêj ya hasîl altı yapmayınız em ê rast bêjin ji rastiyê tiştî xweştir tune di mehkema de tu rastiyê dibêjê tu mikafata wê distîne tu hevalkî xwe bidîkî derin tu pê rastê tu mikafatê distîne li cem rebê alemê tu rastiyê dike bêjê tu mikafat distî ji rastiyê xweştir tiştek tune dibêjî ya dîwarê salan nakeve eyn wanî em ê derewal hevdû nekin ez timîd bêjim dom got di barezê bêjim serok Öcalan ji min bêje qedrî zana ji bo berjewendiyê mêrdîn an jî tu her xwe bavê bin trênê tê bimire lê wê fêda ter Kurd û Kurdistanê bive her xwe bavê min trê ez nerim ez namussizim ez ê a serok bikim lê serok min bêje kêfan mişte nat her xwe bavê min trênê wî ez ê çima xwe bavê min trênê ya hema dilê min xwest her xwe bikûş yani ez nimûne ji werlêrim yani ez serok tînim ziman hinkî di qendîl an jî berpirsiyarek an jî General Adlî an jî Mesûd Berzanî her neyse ez nenûka xwe jî jê nakim ya lê berjewendiyê welatê min gelêm tê hebe çima ma xwîna min ji vanek bedel danî sortir e 5-6 hezar qehreman şehîd bûne xwîna min ji awan sortir e ew kesek pişta wan şikestî piyê xwe danî çavê xwe dan ma ez wan çêtirim ji bo berjewendiyê Kurdistanê wanî kirine
مخص از مالا بینم زمان و ببینم خیر خوشیت مالا و هزار جریابا شوا و میخواش دیسه به او رکلامه قلیب ده از خاطر خوش و بخوازم اون هر بشین و شوا میخواش سلاف شور دزانی تو دزانی یارا دلال تو دزانی تو دزانی تو دزانی یارا دلال تو دزانی سالا بره تو یا برمون ایسا جمر بو بیانی